Bismillahirrahmanirrahim. Mali City Council ga hatarwana dawruga saalistimana rasmi aam jalsa feshuni. Miyadu shefa wa agenda evis unituren otiya vidaw deungede. Adunne. Ad hazir edan tibbevi fanara council darum. Miyadu shefa wa agenda fast kuran taadu kurabe from work deungede. शुक्रिया इत्तिफाक फास दिन उती निमिदिया सालिस देवन रस्मी आम जलसा यौमिया फास करो यौमिया ने विस्का दस्ताएं उतिया शेरोंगे दे आदने एंविमा देव मार्च का बेवुन माल सिटी काउंसिल का हतरन दौरों सालिस देवन रस्मी आम जलसा यौमिया फास करो अंतायत को अबे फ्रॉम वोट देवोंगे दे शुक्रिया आद इत्तिफाक फास से मेदा मुशेफावा आइटम की इदारी को तुम मुशाराफावा कमें एस्टर ग्लोबल इन तैयार को फावा माल सिटी काउंसिल का मैनेजमेंट ऑडिटर गुड़े को तुम मशरा को गोते निम्मो आदे और मंग इदारी हिंगो अर्धना कुर्मट्टका कोई वे मसक्कता वो तेरे और मंग स्ट्रेटेजिक प्लान का उन्नाने इदारी अर्धना इदारी हिंगो गायम कुरुम वाहक एम एगो तुम आउन गे मसक्कता कुरिय गेंदियोमुगा इंडिपेंडेंट गोतेगा मैनेजमेंट ऑडिटिंग हेदिगेन दियोमकी मुहिम कमुगा बाती कुरे फावा मसक्कते मी देन मी रिपोर्ट गावा मैगनो उस्सरितका आदि मी गवा हुशेरुंतवगे वाहक धन्यवाद आउन डेप्यूटी मे आली हूं एदे शुक्रिया मेया हकीकतुगा एम फुरतमकमक मी मैनेजमेंट ऑडिट कामयाब मैनेजमेंट ऑडिट कं हेदमट्टक कौंसिल रिहान नाजिम कुरवि बुर मसेक्के मे फुरसतुगा फाहक्को रिहान नाजिम अळोड मेयागे नमुगे आदि मुळि कौंसिल मेंबरुंगा नमुगा वर हास शुक्र धन्यवादं बेड वर बुर बिय मसक्कते कोद्दिवा हुमि वडी मी रिपोर्ट बलादीमा हकीकतुगा जमानुसुरे मादे म्युनिसिपालिटी प्रशिकें कौंसिल हमें आयरुगा कौंसिल के इदारी हिंगुमुगा हुरी उनी कंतत्तके अळुमेन नवणी फाहा कुरेफ अदिया एकीगा अळुमेन रगळु कुरंजे कंतत्तके कोबाकमा मुवज्जफुन्ना तौदीमा तमरीनुगु फुर्सत्त देंजे दायरातके कोबाकमा या एकीगा इतुरन अळुमेन हरुदना कुरुमट्टका अळुमेन मुवज्जफुन्ना देंजे तौदीमा तमरीनु तके कोबाकम वर बुड साफ्वेගෙන් गोस्वामी वणी තිබේෆුළුන්ගේ අප්පොළුග අයිපැඩුග මිහාරු මි රිපෝට් වාණ හම අලෝඩීතුම් අම හුරිහා බේෆුළුන් වෙස් රිපෝට් හම ගෝතුරු කොෆ කම වණි අලෝඩ එදෙන් මි කවුන්සිලා රිහාන් වෙසම් මිය මි කොම්මසෙච්ච දන්නවා දෙන් අදියා එකක මි රිපෝට් මි ඔඩිට් මුල් කවුන්සිලුන් එන්ඩෝස් කො දෙවවා මීග මි ෆාහක් කොෆෝරි කන්දත්තක එකීග මි राज्य बेरुं तवदीमि फुर्सत्ता अळुमेंगे मुवज्जफुन्ना होदा दिनुमा मी कुरवे मसक्के कुरुमट्टक मी बेफुन्ना एकीक कौंसिलुं मी एब्बसुमकं आदवेन गोतक मी मी कौंसिल्गे फ्लोइंग फास्ट कोल्ले देवमकी अलगडे दे कमक्कमुग दन्नो शुक्रिया Yeah. No. Ad ema dukovic, ema deputy Davis Kurupaka. Ade ट्रेनिंग मी कौंसिल बेनुवा ट्रेनिंग तो तेरेगा मी मैनेजमेंट ऑडिट का फाहा कोफ मी वनी मी लीडरशिप गे दायरा मी कॉर्पोरेट डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कॉर्पोरेट डायरेक्टर ट्रेनिंग में की मी हासको मी काउंसिलर उन्ना अमास को गे मी हिंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम है देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट EQI is a tool of NS leadership me amiga me kiyadene project management me ane leadership execution ge me kantatta mega me inne demini top management a department section head unnan hasa kore
koffein etche miga me management leadership development program miga midi ngeto miga lead ane emotional intelligence of ane human resource management miga kiyawade the mini middle management unit hedu ngeto ega me supervisory management development program conflict management workshop ka leading emotional intelligence ke mehar den me duniya ge huriha gawmek ges adi rajye ge mehar homa bodati huriha kunfunitaka me idara tawges emme iskame digen me ane mehar kuriya genda training naki emotional intelligence me wasakkato go mahadu ga midimawa kankamuga me anna emotions ta control ko me දෙවෙනිට්ටේ ගොතේ මසෙක් මේ ජසුබාතු ගජේ මේ හුමා ගිරවාති ගත දැන් මේදී අනේ මේ rank and file මේ අනේ එම්මේ මේ දරු rank උතෝග තිබි මොසෆුන්න හාස මේ අකොරවේ program ත මේක අරුවල් මේ දෙන්නේ මේ leadership මේ දායරන් එබන් හබෙචේ ගියතෝ හබෙචක මේ training හමජස්සවාෆ මේ වනි මුලි ආහාර බලායරුග then meanani top management bara beche then middle management fanara beche me ane rank and file miga bang ane komme beche ge gagada ka vissa pansaliya de terega mozafun nan hama tawdima afrusat anaka kuragota then meani skill labor short training ane national level ka certificate de ane me course taka meanani mechanical engineering, electrical engineering, carpentry, masonry, plumbing, gardening, road maintenance, and me sound management to get me and a course taking about the degree program to look at Bachelor of Architecture, Bachelor of Civil Engineer, course taking the Muriha me HSK Mitaga Mozafuna Wakiwakim Badaluko Huria department to Taka Wakiwakim Badaluko Etaga Masaking Higagota Etaga Kuraniko Masakatekan and a Safko Beluma Fahuga Miwagutu Mitana Madua Arugamenge me council ge budget me Arumena me manage Kuravidane Huriha be Daira Takum Mitaga Mozafuna me Taudima tamrin ufurusutta hodade alor fahak kollem beenun ebebe ade alor wara ufawe hasako meya Dr. Muhammad Muizge meya kamuga dashuga furata fahara council ga tibi muwazzafuna miwaruge mi tawdimaka tamrin ko furusutta hodade magfe ko din mattaka mikan kurang almena furusat devika mattaka adi hasako mi masakkatuga council rihan koddu masakkataki hama alor warabboda fahaka daily alugadan hama barabara update දෙවමුන් ගෙන්දවි එහෙම අලුගඩු දන්නවා මේක හැම පහක් කොල්ලන් හොයි කන්තත්ත මොහිමුකංකන් ආනේ අලුගඩ පහක් කොල්ලන් හොක අලුගඩ හැම එදන් කොම්මෙසෙච්චරි යන දන්නවා ගෙත් शुक्रिया मैं अरुण में मी performance audit balala mi hagigatu gas wara burako wara rangala korefe masekate kan awul faha kura mi council ge hingu hardana kurmatta ka awul me mitana intikhab vi faunga di me gas plan ga faha kura wa february kan tattake ei awul me management mi audit hingu ma fau mitanu ge muli structure ekko awul men na mi hawalu masekata ekashena gotaka tartib kurun adi awul menge staff unna beenuwa resources funding adi training for ko devene commerce basis en awurnu gaim koggen koriya diumaki mi council unimma faikoi ehme e basis ke matchen awurnu menna mihar miyoti council ge hinguma gole gotu hingu huri gotuge huriha kame wakiwakin negigen analyze kurefa huriha department ege befulna mi firm wahaka dikke kan alwonna inge alwonmen LPD ga alwon mase kuri iruga etanu ga gana ka huriha staff unna ibefun gos wahaka dikke huri massa tan olun finuwi kobato ed department ane department de tre coordination hori masdeki maseketa laswani ki vegento misalaka laswanama e mi huriha kame explore korevi standard operating procedures mitanu gaim kore for mitanu gori ijraetta process ta usulta mi huriha kame ge macha miga wara rangala aliyawala obe eba oi ehme algondo deke gotuga miga mi huri recommendations a ekko kuriye dene gotedden algon men hodan jiheni
algon warabodak eden nikan hama gaatu me ballawage mi badalta genu oversee kureveni gote commerce kahal mechanism adi committee nam smithanoge daimi committee kumus ekam ballawwan ege progress algon men engemwan konkon kantattakekkan algon men islah kurabuni kon kantattakekkan kuramburi neda hame adi priority ki konkon hatta algon hitu miga bayan kofuri baikanta ki wagutum mukure vidan kanta e badalta nugene vita nehenama algon men e badalta ka dinala misrab jahan jehene mi structure badal kurak ega huri eheme emasekken algon menna mitange committee ek undaimi committee ge vidaris kurumuge da tereng fashaganne bumaki benun teri kamuga algon fenna tanwa shukriya ade shukriya deputy mayor mi husheluvun man hama mi furi hamaya mi taidu kurakan hama arun dannawalam beno hedifa mi management auditor ki miharuge mi council ge mi halatu war rangala mi hurha department take gavis halatu oi goi war rangalan igigen daane lekwani trainings lekwani konkon daira takunto mi resources madwani konkon daira takunto ehmis mikala hurha detailed malumat take mi hedifa men auditung ebe war rangala safwa den alun menge hama mi leadership adi management ke daira adi mi communications interpersonal relations adi mi financial management adi budgeting kahala mi kahala muhimmo city council ge khidmat rangal kurma muhimmo daira takun mi skill benunwa lekwa daira ta warangala mi auditung eboing ingen hama khasa kun alun adi fahaga kollan degree mi programs ge gotuga mi architecture adi civil engineering ge mi de daira kun wes mi funny mi ehiterikam nuata mi de daira wes benunwa kama mi auditung ebadakka den hama mi furhamen hama taidu kurawa haka dannawali shukriya शुक्रिया मैं हम मी काउंसिल के मी तैयार को फावा मी ऑडिट रिपोर्ट आउटस किया जाए फिर then मी ऑडिट रिपोर्ट हकीकत का हेदुम के मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट हेदुम के मैगन मकसद की काउंसिल के मसले करता हुआ हुरी मसला बाला आर्मिन न हम काउंसिल न होला फा करे भी कोता लेखवानी कोचेत्तो बाला आर्मिन कंक नंगल करे भी ट्रेनिंग स्पेन वनी आर्मिन के मसले करता इतोरा अर्गना को कुरिया केंदे भी कीनेत्तो डलमट्टक हकीकत का काउंसिल इदारा तेरे गुरी मसला देनगतुम हेदि मैनेजमेंट ऑडिट में ऑडिट की एमा वरा रंगल मसले करते में मसले करते कि हम मिकमा हम काउंसिल रिहान करे भी मसले करता वैसा वरा बोर्ड हम तारीफ करा हम ए कि हम आउंड हुशाना में मैनेजमेंट ऑडिट में हुशेले फॉर गोता फास्ट कोल्ला अद मीगा मी ट्रेनिंग प्रोग्राम तक हम कोरिया केंद्र में आउंड हुशाना शुक्रिया मैं Zamir check kollanta admiya okay council I financial kushelo motere council saif faha kore vegota algoda mami corporate department oversee kuran me then algoda komme hama me review report council hushala gota ekko ama mideba ekko hibanage fast kolla dinu Zamir आदे शुक्रिया डिप्टी मेयर हुशेलवी आंगन फॉरवर्ड वांग एमडीपी के काउंसिल रिहान कुरे विवार बुरा मसेक्कते मे मसेक्कतु आंगन में काउंसिलर नंगन बोर्ड सिविल सर्वेंट ना मे दिबिगेंदा कुरियरो आंगन हम फाह कुरंग अधि हम मिया एको आंगन में माइनॉरिटी गतिबी एमडीपी काउंसिलर ना मेया ति देवा एबार हम आंगन हम वार बोर्ड मिकम को फाह कुरन तफात कुर में नेति देव हम मिया एको आंगन अधि फाह ग कोल्ला आंगन में तेरेगे बतिबे म्युनिसिपैलिटी इरुसरम फेशिगें मासेक्कतु मीहुंगे गोतुगा तिबी मौजिफुनु एतन आहारतके बंदे सिटी काउंसिल गो मासेक्के कोफा मिहारो एमिहुन्नकी एकम स्पाइजर में बगाम गति मीहुंगस इदारी मासेक्के कोरमो मेज दरुगा दा मीहुन्ने ए मौजिफुन्नकी ए मौजिफुन्नबस मीगते कुरियरुन दिबिगेन दानकम आरगो उम्मीद कुरमे म्युनिसिपैलिटी इरुसरन एबेहुन्नकी मासेक्कतन योना स्पाइजर नमस नियदु एबेफुन कुरमुन्ननी मेज दरुगा तिबेगे इदारी मासेक्के एहमेमा ए मौजिफुन्नबस मीगते कुरियरुन दिबिगेन दानकम आरगो उम्मीद कुरमे आदि हो फुर्सत गालो फाकल तीन दवरे WDC यांहन कुरियरु अंहन तरज्य कुरियरु कमिटी
city council tere nimigen dieruga ebefum masike kurane e anghuna masike kurane bes mahole libifa nen iruga miyadu WDC ga hatarwana dawruga anhunuge duwahuga ebefum masike kurane mahole meyage Dr. Meyage welcome ga algun menna deviti walgun wara boda ekama meya syukur dan wara boda syukuriya شكرا emme furtumais mi warbod shukr dannawan mi alurmenge mi council mataruna dawruga my city council hingun hardana kurmattaka mi hasako mi hingun ge dairain mi huri masatan identify kurmattaka mi dawruga mi kurale masekataka alun warbod shukr dannawan hasako council darunge tereng councilor Rihan adi deputy mayor ge bellum ge dashun management audit hediken dieru mi ge terega alun men wara kamboduwa by kantatange buri alun report ki adiru emi furtamais alun men ebe jehe mi report dautu ge kamabe wizarata ka hissa kora egara aharuge digu tarihe my city council vetu ko foinyeruga alun menna mi report um fahaga wani eki department tahuge eki kahala method mi been kuremani data mi store kuruma eme ei kambodullege gotuga mi report um faha ko febe den alun gabu kura gotuga mihar meya ge isnengonge dashun mi hasako alun ge strategic action plan ga wagutuga matin mi alun menna mi deni de mi ma city council digital kurumge program ge dashun mi kantaka mi wargina kantata mi report ga faha kore for by kantata mi ge teren hallu bigen dakan mi alun faha ko dambena den ege iturun miga wara saaf kon ebai mi vidalofa mi ege wada annone alumen huriha councilor unnabis mi rajyega mi beenu kurum genda mi maalumat badal kuruma lekiyunta badal kurumuga mi sarkaruga huriha wizarata hige mi beenu kurani gems system mi ge be faako fa kuda masekkata bis wargina wagutu hedawa kama mi gems turuko min kami kuram wima mi ge be faako fa emima mi alume bisnaden jehe kame hasako my city council kahala bodu singa city egga aamu rayitun netake has hidumettake for koddonda mi council egga mi gota kuda masekkata kan iha dina wagutu hedawa model le otomaki mi alume bisnaden jehe kame kama alume kabu kure den hama alun kurum faha kore faden ek department to mi eki kahala software ta mi ben kurum dani amudu metaka behe baga fase magu kiya portal le turu ko mi huriya kam kurum den den bade portal le ki alun mi gabu kura gotuga mi huriha uzarate ges mi har payment ta mi ben kura gateway gotuga mi onnani ehmiwa mi ge terega working hasako mi alun faha kuroni report kiya diru mi information technology daira hardana kurmatta kawara boda barwala wafa ekkan alun men faha kura alun men bis gabu kura mi alun gabu kura gotuga maali municipality hinge viruga onnen jehe model le no mi har onnen jehe ki eru uriha kantatta ke bis kendawani liekiyum mi monitor fotoga lieki ehmi ezaman alun men na mi har tankol birette hikan mi reportum faha weba ege terega internet war speed avaskuran je kama mi report ga ebai faha kofa mi ekan alul menna tajuba korejje mi council ngamun daru mi hoduga internet wi se bafar war boda laswegen alul menna mi kam war boda faha ga me samal kama bis mi kam eki jalsa ta hoga aswa wakan alul menna faha ga den ragalu femberge mi informational technology daira ragalu femberge system ta mi uzara ga nekkan ebe faha kofa ege terega ragalu mi scanner computer system printer ufada taketi mi kuri zamanuga beenu kuri kahla system take hurikame kaman alonda mi maalumat kan zamani gotegga mi moli council digitalize wegen dairuga mi huriya kantatta kabis alun focus kurmaki mi report buna gotun wara muhimmu kame kaman alonda faha kore mi den alonda faha gawe mi report ge ebe mi website wara old website ek nega alun men yaru alonde mudeke my city council ge website ek ehna mes website redesign kurma barwala fa bay mi alun menna mihar mikan mi dadi midaka du wani mi nimigen gossa emima mi report go bay kantatta ka fioltan elfa wa kam vis alun mi fursat ga fa ko dan bena
ಹಾಸಕಂ ಎಬೆ ರೈತುನ್ನ ಕೌಂಟರುಂ ಹಿದುಮೆದ್ದೇನ್ ತಿಬ್ಬವ ಕೌಂಟರುಂ ಹಿದುಮೆದ್ದೇನ್ ತಿಬ್ಬ ಮೋಸಫುಂ ಇತುರು ವಾಂಜಿಹೆನಕಮ ಇತುರು ಕುರಂಜಿಹೆನಕಮ ಎಬೆ ವಿದಾಳೋಫ ಅಳುವಣ ಮೆ ಮಿಯದು ಹಿತಾಮ ಕುರಾಕಮಕಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕಂ ಅಳುನ್ ಮೆಂ ಮಿ ಎದೆಂ ಮಿಜೆಹನಿ ಸರ್ಕಾರುಗ ಎದೇರು ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಯಂ ಇಜಾಬನು ದೇಕಮಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ವರಂ ಹಿತಾಮ ಕುರಾಕಮೆ ಅಳುನ್ ಮೆ ಮಿಜೆಹನಿ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ mi main power ituru kurumatta kalu minjeni contract usulu mitana mosafun nagage mikan kura mi alun gabul kura gotuka eggotaka vis alun menna mi taabadu gabul kurwene nizamen no mikama detere divi sarukaram fukko visnange beje civil service commission no visnange beje management mi audit report alun menge beje mi ministry of finance mushala civil service commission mushala mi gaburi recommendation taka amal kuruma barwala dinuman ebe funnange beje dannawa ngeto alundu taayitu kuraka menno my city council ga hasako alun menna ki siyasi mi alun menna ki abadu is fassaharu dawru miharu gaanonu bunagotum badalu mundani bay enna mis mi hidumat dinuman mi council ga tibbawa civil muwazzafunna ki civil muwazzafunna wange beje e contract usulun how can I help you contract usulun mi tibbawa befunna bumaki alun men kamboduwa kame ehmi ma alun eden me do you like trivia mi ehmi ma alun mi no ehmi ma alun hamaga alun gabul kura gotuka mi wara mi serious ko alun visnalen je kame hasako civil muwazzafun mitan tibin je ne gam alun men abadu swakala atukuran hasakon mi kuriyam yati barakate ramdomas alun menna dekken ellevellakum mikamuga hasako mi alun eden civil service commission na baddan iskuran ebeje alun malumat libe gotuga civil service commission no mi council hinguma barabborati datitan eba kurumati kurwa ehmi mi council beenumwa fanni muwazzafun negumuga civil service muwazzafun negumuga civil service commission no mi ala huresta ebeje nattaliven ekama je wa ei management audit buna goy igeto ei buna goy ehmi mi council harudana kurveni mi contract usulun ennahara muwazzafun mitana nagagene no daimi muwazzafun mitana nagagen tawlimi gabil muwazzafun mitana nagagen kama mi report eba bone ehmi alugonomen report tayyar ko fa mi huriya kame mi korani hingun harudana kurumattaka ehma alugodu eden wara boda mikama detere huriya councilaram visna hasako meya adi deputy meya adi mikamugo shamilwi mi report tayyar kurungo shamilwi huriya councilaram vis mikama wara boda focus kurun alugodu wara boda ngedewa hagadanno shukriya meya shukriya ade demega councilor suja ge wahak fuluga faha kuri bay kankam nodu ama kuri gendana mi vidalu hen civil service commission eba wanje mi my city council mi ebbal devva mosesaka eba funna ki agotuga huriha sarukar vidalataka sebbal devvanje bay awunna mi nimidiya muddatuga faagavi awunnange waraggina kankamuga hama wara mi cooperate kurun ebbalun devumuga hama wara mi eha rangalan ekan kurabwaka engima awuna mi edeni ei awunmenge strategic action plan go gota kule gendiuma furatama devana baddaluma awunum fast kurin awunmenge onigadu etto onigadu fast koffa miyadahamiya miharu minnuwamaswe devana maha midayeruga adis onigadu fahennu koddeva hama badalta genna me dannawani den ekamaki hama waran hitamurikam den tidalu fadan hama awun muzaffun nagam badarugas mi finance ministry awunge budget approve derugas civil service commission nge baya horastangalu enamas LGN nge approval devva awun men akule genda ehmi mi awun waran hama faha kuram benwa kam medu management audit ga wa dekkeru management audituga mi faha kor fagota staffum ituru moki waram muhimu kame mehma awunna ummidu kuran awunna civil service commission ki ebbalun devva mossasa ka waane kama awunna modani rayituna khidmet de ade ehmi ma hibduga dinuga hitari kandene ka den mi report awunna faha kollam mi report heduna faham hama waragina kankan mi harmani improve kurai fa awun menna detto ei awun sep kam digitalization task ga dashun kuriya gendeve kankam tere marabbaru computer taka printer taka scanners hodi eki sections tawga mige vihiharu kurinsare hori eta computer badalas kurivich ama waragina muwazzafunge ehri miharu hama emme fahuge computer system behetti ama
scanners was behetti adi printer was behetti mihin was sama network was rangalu kuravi mihar Mali City Council ge FS office kun mi network masalta ke dimaden wan internet based gotakannu awun mi hingani kiya midenne network eligen fiber eligen midani then mi eba geneve improvements mi report hedi fahum was hama awun eru nimmi gota then website was miharevani furatam fiyawahi website ge furatam fiyawahi launch kore adi ege devana fiyawase seba tayyaruwe detta ahimma ummeedu mi kurevani mikan daane den emma muhimu kamaki mozafun bina kurun human resource bina kurun mozafun training dibigen diyum hevima war rangol masakate mi report ge meti kurabwa fa ega faha kurai fa mi kankamaki awun mitan nuge mozafun itura empower kurumuga hardana kurumuga ama waram muhimu dairatake den awun faha koden beenu mi training ta dinuma mi hushari family training ta dinuma mi affiliate of wani nunia guli fami wani Singapore ge eki training institutions taka university taka eki kahada training daira taka ehmi mi maalen deve training taka maalen noddevi adi midannevi bera forunje fonwagen denje training ta uga Singapore ga training deveni Singapore ga training kuriya daane ehmi mi kamugola sama civil service commission adi finance ministry ge baaduma kiya un mara boda ede kam awun ge budget ge tereng awun men kuriya gendane awun mara iskan den mi haru adi mi annaharu awun men ge internal awun men ge resource build kurun awun men ge mozafun itura hardana kurumataka mi kahada tamrin taka tawden dinu adi hamahasako mira uriha daira take misala ka skilled labor in this awun men ge mozafun hameki daira takun training dinu adi hama mati femmaru training tabes program ta hingu evima mi wara rango fursata ka wani yad ko Mali City Council ge horiha staff naki e commerce femmer ge tamrine defti beka hedum awun men ge emmen ge ves denumak evima ituru reflect edi fanuati deputy awudu faha kollam beenuwe meya edilevuma wes ekuga mi alumenge budget lui kurumattaka muli aharu duha hinge ane tamrinuga fursattake Singapore University ge lecturer in rajya genesken hinguman ane ebe fulun ebbasfa wani en alume ekola ginada degge befulun ane fonuwaka mawanya alumenge budget wara barbodo bebe egebedo kommehen bera fonuwan jehe daira taka bera ane fonuwane mozzafon kandala fonum ge iturun continuous ko ane mi alumen mi tamrin go fursatta denje farattaka malege bechutan hingumattaka malege lecturer enta university genesken kuriya gendan ane ebe fulun alumen ane mi ebbasfa wani ema ekan hama faha kollam beenuvi mi malege hinga programs taka kisam university ge ama programs ta mi hingani rajyan beera fanara mihun vihimi hon fonuwan effahara becegga mihimene fonuwan vejjekam wanya ega datitake council korimati waanati evema ekan hama faha kollam beenu fulime soja ituru fursata ಶುಕ್ರಿಯ ಮೇಯ ಮೀ ಅಳುನ ಮೀ ಇತುರಕ್ ಆಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಣಬ ವಾಹಕ ಒತಿ ಮೆಂಗೆ ತೋ ಹಾಸಕ ಮೀ ದೆಮ್ಮೆ ಮೇಯಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುಗೈ ಸಾಲುನು ಕುರಿಂ ಆಗ ದಕ್ಕಮ ವಿಸಮ ಮೀ ದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಏಕೀಗ ಮೀ ರಿಪೋರ್ಟ ಏಕೋ ಅಳುನ ಮೆಂಗೆ ಬೆಜೆ ಮೀ ಬದ್ದಲು ಮೆಂಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ವಾ ಮೀಗ ಹುರಿ ದತಿತಂ ಅಳುನ ಮೆಂಗೆ ಬೆಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಏಕೋ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ ನ ಏಕೋ ಅಳುನ ಮೆಂಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಂಗೆ ಬೆಜೆ ಹಗೀಗತುಗ එකට යනවානේ මේ අලුන්ෙන්න වර ගිනන් දෙක වේවාහක මේ කවුන්සිල් හවාලු වීරු මිතනක සර්වර් උන්නේ නැතේ ඩිසයිනර් උන්නේ නැතේ මේ දෙම්මේ මේගේ වාහක ෆුල්ග විදාලු මිනිස්සු ෆිනෑන්සුම් මේ එකම මේ හොරස්තකේ කුරුමති නුවා මින් වරන් එබ හොරස්ත කුරුමති බෑ සිවිල් සර්විස් කොමිෂන් නෝ එම මේ සරකාරු මොස්සසයින්ගේ තෝ මේ මිකමුග අලුන්ඩ එදෙන් හැම මේ මැනේජ්මන්ට් ඔඩිට් අලුන්ඩ සමවර බඩ තායිදු කර fast kurun enna style do kura iruga alondo eden hama miya ekoikiga miga hori kambodu muntaka ekiga hasako mozafunna gule kantata miga wara hasako fa kofa watiwe mi alondo wara
දෙකොලකමෙන් හගීගතුක හාසකෝ දැන් ඉතුරු choice en alun menna mi council la neti malum men benu kura method mi contract usudum mi musafun age ehna mis civil service commission nun alun menna mi kura unda gota kun aragatu matta kai commission abaddalu wange beche he alun menna ngeta ehmema ekam mis mi baddalu ga ma incorporate kofa mi alun do eden hama e nimu mege gotuga alun men civil service commission na wahake dekkun shukuriya එහෙම අවනම වෝටක දාන් අස්තු කරා Hushalifawa management audit report fast kurumasha adi report ga faha kurefawa tamden program ta kuriya gendiuma kuranje mi amasaketta kurumasha adi e masaketta oversee kuruma corporate committee ya hawal kuruma mi adi gitura civil service commissioner adi kama behem farataka baddal kuranje mi amasaketta kuruma tayat kurabe from what de wangeda shukriya ittifaq fase among then deputy mi aga bello mudashun corporate committee mi oriyam kame oversee koddewama then adi mi masakke kuravuma gawara bura masakate rihan kurawa fawati ama kama shukurada ko rihan mismi masakatuga corporate committee ko masakatuga baare de wangeda ಅದೇ ನಾಗಡ ಎಜೆಂಡಾ ಐಟಮ್ ತ ನಿಮ್ಮನಿ ಅವಡು ಬೈ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದಂ ಬೇನು ಎಂಗಿ ವಡಾನ್ನವನ ಅವಡು ಮಂಗಮ ವರ ಫೋನಿ ಉಮ್ಮೀದಗ್ಗ ಮೊಜಫುನ್ನ ಇತುರು ಫಸಿಯತ ಇತುರು ಕಂಕಂ ಪೈ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದಿ ಏಗ ಸಬುಂ ಅವಡು ಮಂಗ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನ ಕುರುಮ ಬರಗಿನ ಕಂಕಂ ನಿಮ್ಮ ಏಗತುಂ ಕುರಿನ್ ದುವಹಿಗ ನಿಮ್ಮ ಫವಾನೆ ಅವಡು ಮಂಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಜೆಟುಂ ಅವಡು ಮಂಗ ದಿಬೆ ಫಾಸೈನ್ ಅವಡು ಮಂಗ ಮೊಜಫುನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ei mahako solasteka fansastrofiage increase ei avunge budget avunge revenue avunge heda kuraiche ehmemas miedu ge halataki finance ministry ang avunge mini dia musaraga himinu muttaka fono wima finance ministry ekan nokurawwa avunge mi annani city mi ekan pay commission ಅಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಮೀ ಪೇ commission ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜೆ ಕಮೆನ್ನು ಅವಳು ಮೇಳನಿಕೆ ಮೊಜಫುಂಗ ಮುಸಾರಮತಿ ಕುರಾಕಣ್ಣು ಮೊಜಫುಂ ಗಿಂತಿ ಕುರು ಬದಲು ಕುರಾಕಣ್ಣು ಅವಳು ಮೇಳನಿ ಮೊಜಫುಂ ಅಟೆಂಡ್ ವಾ ದುಹಕ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮಹಾಕ ಸೋಳಸ್ಟೇಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಎದಿಬೆನಿ ಭಾವಿಸ್ತೋಗ ಮೆಚ್ಚ එහෙම ඒ එලෙවන්ස් දිනුමකි පේ ග්‍රේඩ් බදලාස් mi oniganda badalas non ekakame wakamaka nowa iruga finance ministry ekan nokoddevwa pay commission liyashe city mi fonwani den ennama saud men hama ACT egota pay commission avas medu hushalana den mikanti befunna engumaki enge wadan fotumaki muhim kamaka wanati awon men ewak mi dannawadi adi council ge horiya ewag mozafunna second update dibenwana kamaka wati mi dannawadi mikahala hurasta mi kurimati vegendiyumaki awmen eggoda steken beenwa kamenno awmen ama mi civil service mafga awmen ge mi kama be sections ta ko masay kurawwagen HR hasagotega masakete kurawwagen waragina duhum ge ama dirasa fa feasible kamakawati awmen mi budget unna huriyatana kumbadagen STS ballawa huriyakama kurawwagen huriha kame wet koggen coming out men nimmi yoga migata digulan da kama kitam kura kama iratu ko ekam waane iratu ko ekam ko mi digulan diunge awun mi hitam kura kama ekkan awun men navis ekkan hissa phone nam waane ti dannawal iratu ko awun men ham kuriya gendana then kuriduga council meeting awun fast kuri night market city council hamawara gina kankan himene gota city council ga faratum bawa night market ramadhan mah bawa iladu ko kan kuriya dane nam saun hama eden deputy mayor kudawareg update mikamuge devve motiya devvu
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಎಮ್ಮ ಫುರತಮ ಕಮಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ ದೆವ್ವಾಫಾ ವಾಗೊತ ಹಿಮೆನೆ ಹುಡಿಯ ಬಾತಂ ಹಿಮೆನೆ ಹೆನ್ ರಸ್ಮಿ ಇವುಲಾನೆ ಮಾದಮ ನೆರವೇತೋ ಕುರಿಮೆತ್ಲಾನ್ ಬೇಣುವಾ ಫರಾತ್ತಕ ಕುರಿಮೆತ್ಲುಮ ಹುಳುವಾ ದೇವೇತೋ ಅಳುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರೋ ಮಿದನಿ ಅಳುಮೆಂ ಎದು ಫಾಹ ಕುರಿಂ ಆನೆ ಜುವಾನುನ್ನಂ ಹಾಸ ಮಿ ಜಾಗತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣಕಮ ಅಂಗಿನುನ್ನ ಹಾಸ ಜಾಗತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣಕಮ ಅದಿ ಯಾ ಕೊಕಿಗೆ WDC ಯ ಹಾಸ ಜಾಗತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣಕಮ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿ ಆಮು ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಹುಳುವೆ ಜಾಗತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣಕಮ ಅಳುಮೆ ಉಮ್ಮೇದು ಮಿ ಕುರಣಿ ಮಿಮಹೊಗೆ ವಿಹಿವಣ ದುವಹು ಮಿ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಳುಮೆಂಗೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರುನ್ನ ಆಕೀಗ ಮೀ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಾಣಕಮಂ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಹಿಂಗಮಜಮ ಒಫಾವರಿಕಂ ಮೀ ರೈಯತುನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ಅದಿ ಮೀ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಕಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ಮಿಹಾತನ ಬೇವೆ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಎಮ್ಮೆ ತರುತೀಬು ಎಮ್ಮೆ ಚಾಲು ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೆಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ಅಳುಮೆ ಉಮ್ಮೀದು ಮಿ ಕುರಣಿ එකම ගුළුන් හොයි ඉදාරේ මසෙක්කත්ත මිහාරෝ SGI කීග කුරමු මිදනි අරවඩු එකමගෝ මේ තිය හුරියා කවුන්සිලරුන්ගේ ෆරාතුන් එදේදුමෙන් එබැ තිය කවුන්සිලරුන් නයිට් මාකට් කියාන නමේ මේ කවුන්සිල්ග මේ ತೆರೆಂಗ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಿಕಮ ವಾಣಮ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮಿ ಎಮ್ಮೆನ್ನಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ಸವೆ ನಮಕ ಮಿಕಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣ ದೆನ್ ಹಾಸಕ ಮಿಕಾರಕಂ ಕಮುಗ ಮಿ ರಗಳು ನಂತಕ್ಕಿಯಂ ವರ ರಂಗಳವನ ಸೈಫ್ ಮೆನ್ ಕಾದ ಬೇಬೆ ಫ್ರಮ್ ರಗಳು ನಮೆ ಕಿವುವ ದೆವ್ವಲ್ಲ ಅಳೋಡ್ ಮೆನ್ ಅಳೋಡ ಮೇರಾದ ಮೆನ್ ಇಶಿದಲಾಗೆನ್ ಬೋಲಂ ಹಮ ನಮೆ ನಾಸ್ಕೆ ಮುಳೆ දැන් වගොත් කො නංගවාගෙන් හම මියතු ගොගුත් එක්ක විසවුන් මහිගා නමෙන් නිම්ම මදත්ත අර බොඩ්ෂ්කොරියා දැන් අද ඉතුරු වාකේ හම හිස්සා කොල්ලන් ආවම හොයා කවුන්සිලරුන් බෑරුන් අවුන් බේනුන් වා කමේ ඉවඩන්න මේ විලිමාලයක මේ එකි මසකත උතරේ අවුන් ෆාස්කෝගෙන් කුරියද්දා කම මේ ලෝකල් මාර්කට් එකෙන් එළු දැන් ලෝකල් මාර්කට් එළුමුගේ මසක්කේ බයක ආවල් කුරවිස් සයිට් ආවල් කුරවි මසක්කේ ෆෙෂි ವಕಿಸಾಬಕು ಮಿಹಾರ ಮೆದುಕಂಡಾ ಲೇಫಮ್ ವಣಿ ಬೈ ಫರಾತ್ತವಗೆ ಹಿಂಗಮನು ಜಂ ಕಂಬೋಡು ಹೊಂಗರೆಗೆ ಎಂಬಿಮ ಅವರ್ಮಿನ್ ಮಿ ರೈತುನ್ನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದಮ ಬದ್ದಲು ಮಿಂಗ ಯಾದು ಕೊವಿ ಅದೆತ ನಹದ ಮಿರೆ ಒಣ್ಣಾ ಎಂಬಿಮ ಎ ಬದ್ದಲುಮಕಿ ನೈಟ್ ಮಾಫ್ ಕೊರ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ವಾಹಕಯ ಆದಿವಸ್ ಜುಮ್ಲಕೊ ವಿಲಿಮಾಲೆಗೆ ಬಿಂತಗುಗೆ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದಂ ಬಾವ ಬದ್ದಲುಮೆ දෙම්වෙ සම විදිමාදයක රයිතුන් විදාළුවන් විවාහක් ෆොලවිය හම විදාළුවන් ෆුර්සත දීපේන මිරේ විදිමාදේ මුහිද්දීන් ස්කූල්ක අග්ගඩි බය මිරේ විදිමාදේ මුහිද්දීන් ස්කූල් හෝල්ක අග්ගඩි බයක මිදන්නවි බද්දලුන් ඒ ජලසයකවර පොඩන් හම ඉන්ටරැක්ටිව් බද්දලුම ගොත අවුන් බද්දලුම යදුකය භාව මිගස්ත කුරණ ඒරුම් රයිතුන් අඩුව සෙහිගෙන් දාන දැන් හම ආනු ඒ දැන් හරියා කවුන්සිලරුන්ගේ සම වඩාන් දෙවුන් බද්දලුම ගත දැන් නහද එකම බතතුරු වාහක දන්නවලම් බේනවා නැදත ඕකේ ඒ මිරේ අග්ගඩි බෑග ගත දැන් උම්මිත කුරම් විදිමාලේක සම මේ රයිතුන්ගේ තරෙන් හම විහස් කියන බේ ෆ්‍රොම් වඩාන් දෙවනකම දැන් අනේ බද්දල වාක්ස් දන්නවාලා සර්විස් වන දෝ අවුන් බාවන් ෆාස් කුරි මහදේක රයිතුන්ගේ බද්දලුන් හම යාත් කුරේ කුරියන් එබයි ලොකේෂන් කි ලොනසියාර පාකුගේ එමෙ ජාග පොඩස්තම් එතන ගොන්නාන ගත මේ එහෙමම සර්විස් මාච් දෝගරේ අග්ගඩි 45ක ඉරාදුක විය මාදේක මේ ගානුනගතුම් බාවංචේ දෙබද්දලුන් උතරෙන් මේ ෆුරතම් බද්දලුන් මියහල් ෆුරතම් බද්දලුන් ඔන්නානේ ಕುರಿದು ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಉರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮದುವೆಗೆಂಗ್ ದಾಯರಾಕಂ ವಿಹಿ ಬೇಫುಳುಂ ಗೆಂದೆವುಮ ಕಿ ಹಮ ಕೊದ್ದೆವಂ ಅವನ ಎದೆ ಕಮೆಕೆ ಮಿಹಾರಸ್ಸುರ ಮಿಹಾ ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಟೈಮಾ ಮಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವೀಮಾ ತಿವೆಫುನ ಫಸೇಫುಳವಾಣೆ ಮೀಹುಂ ಹೋದವೆಸ್ ಮೀಹುಂ ಲಿಸ್ಟ್ ನಂಗವ එහෙම මිහාරස්වර කොම බේෆලකෝ හැම ලිස්ටෙන් දායරාගේ මෙම්බරුන්ගේ ලිස්ටෙන් නංගවම් ගෙන්දම් වි කොන්ෆර්ම් ඇටෙන්ඩන්ස් ලිස්ට් මදුවගෙන් විහි නේද එමෙම එරේක බද්දලුම් මගේ හොරියා ඉන්තිසාමේ කුරියන් දාන දෙන් ඩෙපියුටි මේයා SG අධිදාරි මුසෆුම් එකම මසෙක් කුරියගෙන් දාන දෙන් තිබේ ෆ්ලොන් හැම කොද්දවම කම කි හැම ඇටෙන්ඩන්ස් එතන හාජරු කුරුමුක මසෙක් එංගත විහි බේෆලුම් මදුවගෙන් විහි බේෆලුම් වඩා හන්දවම් ඒ යවුන් මුලි මාල් රිප්‍රෙසෙන්ට් කරම් බේවැනි මිකහල ෆෝමිදාකුම් කම ෆෙන්නා තිබේ එම් වීම ඒ අවුන් දන්නවාදම් බේනවා දේවන බාහකේ එංගත
එහෙම විවාහකයෙක්ව අවුරුන්ගේ මියදුගේ බද්දලම් නිම්මාදාන වරබඩ ශුක්‍රියා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි